abagadane izinto zabantu bona sebelwana abantu futhi bakube yabo iproblem ilapho manje babona futhi ngebehole bona ngoba nakho kuseqale so iproblem manje sekulabantu abamnyama abamnyama iplo security company leyo yabo abantu abagadayo nje abagadane bagada letola zabantu bokufika mayona iproblem isikho bahlanyanga nje yabona ngamasheke yona sithi lo zosuka khona yedwa la mhlawumbe ngathi uyena baphethe ufuthi baphethe wena nangomunye wabo nenzani baba la kahle kahle into esiyenza la emgaqweni sisebenzisana nezitolo siphinde sikooperate ubugebengu emgaqweni so ukwenza kwethu kanjalo kuthe mase kusuka lento emashi ngoba besithini esikhathi idolo kuthe mase isona lento emashi sasezama ukuthi itolo zamakolokwela akhona nemthethweni amakolokwela kukhona asemthethweni akhona ngekho emthethweni manje ke nikhatha zonke kodwa ngiyangithi manje ke ufuna amakolokwela uhambe ke manje asesidakole enough asesidakole enough amakolokwela phansi amakolokwela phansi into ezokwenzeka baba ukugcina silima sala sodwa indaba amakolokwela fuseke nani nemikhathayo siyacela nje uyazwa mfowethu asidlali la ngisuka goli yaze ngilale kodwa mkhuhlane silungisela ukuya goli siyaklina manje uncola vele kuliwe ke makuliwa vele kuliwe makuliwa sicela unamhlonishwa besicela ukuthi ukuze le nto ilungiseke kahle abeze ngaphambili ama-leaders alelo khona sokwazi ukuthi sishanele ngendlela kahle ibo yiphi le security company evimbayo yiphi obani lapho i-CPF yala emgaqweni ubani i-CPF iphi ngoba nako abantu bomthetho abakhona no inkinga nina sengixabana nodwa nina abantu abamnyama laba abasebenza ezitolo abasebenza la sebelwa yibona laba abashaya laba bemachine manje laba bokufika bakuthula idu nina nixabana nodwa enisibukanisa nabantu kade sinikhulu namanyala nizelana namanyala nina nixoxa sina baba la usebenza nabo ababize benzela sambe khona nizobashaya you guys are wrong ama-leaders aphi siletamari ngiyabona yabona umuntu omthetho obukhulu manje uma kuwukuthi thina aphi aphi lo mali dazi lawo cha nenzani ufuna laba baphethe nini ini wrong nje njoba umuntu omthetho esho nje ni wrong nini ni wrong nizophazamisa system no asiphazamisana niyaphazamisa system esemthethweni asebenzanga ngokufana fanele ni understand bafo kodwa na uzama ukuba into osebenza nabo ngoba sengelabakini negcineni yabo niyenzelani leyo niyenzelani niphazamiselana baphi basifuna ukhola bona basifuna abasebenzi balambile thina silambile nimgodwe uyezwa nimgodwe baphoza ukubuza ngesibhakela mina ngimshayela awungelela ngaphakathi nombizo la fethu sifuna ukubuza kabanzi la ukuthi kwenzakalani